İsenmisiz? Qozandan бар kızga da selam. Tatar Kongresi'nin Dünya Stüdyosu'ndan selam. Bugün sizge selam jiberuşi min jurnalist Rimzil Vali hem bu stüdyanın konağı Tatarstan'ın halk şairi, Başkıstan'da tuğup isken meşhur yaktaşımız Robert Minullin. İsenmisiz kadirli yaktaşlar? Biz selamlarga kildik. Marius Maksutov'ның Yaktı izdigen kitabın, onun kitabını çağırgan şahıslarını hem bu kitabını okugan, yaratkan, taratkan kişilerge selam jiberge kildik. Robert Efendi, siz halk şairi, siz şep şiirler, jırlar çıkarıp halk arasına tanılgan hem sizni talapşan resensent bularak bileler. Bizim karşımızda şunday kalın, sallı, resimli, güzel kitap Marius Maksutov. Ул bizning kollegamiz, men onu hatırlayayım. Ул Kızıltan gazetesinin öz haberçisi Sterlibaş yigiti, demek şunday yavgir canlı. Hem benim kollegam jurnalist olarak da onu bileydim. Lakin bu vakıga, bu kitabın çıkığı hem Marius Maksutov'ның turmuşu, icatı gadetten dış ehemmiyetli deyip mena köründe, şuna göre indi kengaship alaygalı. Aytыңыз әле, ничегрәксең bu kitap sizge нинdirәк тәэсир калдырды һәм bu şahıs? Birinciden, kadirli dostlar, Marius Maksutov Başkırstanda bek bilgili şahıs. Ol özünün bütün değerlik icad gümürün bizden yaratkan gazetimiz Kızıltan'a bağışladı. Biz onu okup üsttük, bek yaratıp okuduğanın yazganların. Lakin koşağında onun şiirleri de payda bulaydı gazete bitlerinde. Kızgançka karşı yiş bulmaydı. Marius Maksutov degez, көңілге her vakit bu matur isimli, bu matur familiyalı, yangıraşlı, jır kibik yangırap durgan isim familiyalı kişi elbette şair bulurga teyişiydi. Sınlap da buna yaktı izdigen kitap, onun bütün icatın, şiiri icatın öz içine algan. Dürüsüngini aytkanda bu kitap mena bek uşadı. Marius olsun mağanasında şair bulup ülgürgen şahıs bulgan eken. Lakin her kimnin öz yazmışı. Bir şairde bir-birsin qabatlamay. Özünçe yaşay, özünçe yaza, özünçe bu fani dünyadan ketip de bara. Başkırstanda yaşavşı Tatar şairleri var. Alar bek köp. Alarның birlişi Qozanға kelip tüplenip, Qozanda icad ete. Birlişi Başkırstanda qala, Başkırstanda icad ete. Her birisinin aytganımça özünün yazmışı. Mine Kızıltangda işlevşi jigitler, gümmen köp jurnalistler, şairler. Öz haberçiler arasında da onday kişiler köp. Mine Marius aytganımça birinciden ol, özünün tuğan yağın bir vaqtda da taşlamagan kişi. İkinciden Kızıltanğa ömür boyu hizmet etken kişi. Hem aytır edim, ol öz milletine hizmet etken kişi. Birinciden Kızıltan okuçularına. İkinciden şair bularak. Mine minanın şiirlerini zintiklep okup çıktım. Sınlap da eğer de öz vakitinde Qozanda onun şiirleri çıkkan bulsa, ol gazete jurnallarımızda basılgan bulsa, kitapları çıkkan bulsa, ol elbette bizden en aybet şairler arasında yürgen bulurdu. Özünçəligi, her şairinin özünün bir fikri, özünün sözü var, nindedir kamertonu bula. Marius Maksutov jurnalist bulgaç, aktual iktisat, siyasat, sosyal işlerini bile, halkını yaşayışını bile. Lakin ol şiiriyat. Elbette. Şiiriyat bulgaç, anı barı bir şiir bilen yazılgan makale bilen gene halkını aldı almıyorsun. Nindi şiirler hem nindi fikirler özünçəlikli deyip sanıyorsun. Birinciden Marius Maksutov'ның öz şiiri sözü var. Özünün stili var, özünün alımları var. Ol elbette Atnabayga da tartkan şiirleri var onun. Gümmen Nazar Nazmi'ni hatırlatkan şiirler de var. Atnabay Kızıltan'dan çıkan şair. Elbette, bütünüsü Kızıltan,
Башкортстан шагыйрьләре, Башкортстанның татар шигърияты ул бөтенесе бергә Кызылтаң тирәсендә туплана инде. Менә бу шигърият иң элек үзенең милли аһаңлы булулары белән бу тематикада кагыла. Ул үз халкына мөнәсәбәттә дә кагыла. Менә соңгы вакытта язылган шигырьләрдер инде аның бигрәк тә ул әйтик Башкортстан татарларының язмышы. Казан белән Уфа арасындагы мөнәсәбәтләр, шигърият, Тукайга мөнәсәбәт, үзенең шагыйрьләренең, каләмдәшләренең язмышы. Мәсәлән, Рәшид Гатауллинга багышланган бер шигырь бар аның. Аның ничек итеп менә әйбәт шагыйрь булуы, ләкин Казанда аның үзен таба алмауы. Казанның үзендә Мариус Максутов иркәләп мактап кына тормаган. Әлбәттә инде Күфер шәһәрендә ычкындырган Токташ кебегрәк. Җиракка китеп карадылар бит. Җирактан күренә Казанның нинди шәһәр икәне, дөресен генә әйткәндә. Һәм менә шушы китапка мин менә шушындый нәтиҗә ясар идем. Бу әлбәттә татар шигъриятында калырлык шәп шигырьләр. Мине гаҗәпләндергәне иптәшләр, якташлар, агайны сәяси һәм иҗтимагый актуальлек милләт турында Башкортстанда яшәп 95-96 елда хөкүмәт газетасында эшләп һәм шул газетада бастыра торган шигырьгә, мәкаләгә, шигырьгә шундый ачы һәм шундый хакыйкатьне язу. Мәсәлән, мәкалә интернеттан аның сәхифәсе бар, mariusmaktutov.com дигән. Шунда аның мәктәпләр алты телдә сөйләшә дигән. Уңай гына мәкалә ул. Әйе, ләкин ул анда әйтә, татар телен өйрәнү башка кайбер милләтләр кебек куелмаган татар телен. Димәк, бу булдырылган кеше конструктив, акыллы сүз белән ул вакытта да хөкүмәт дәрәҗәсендә дә әйтә алган. Менә монда бер хикмәт бар. Журналист үзенең бөтен фикерен үзенең мәкаләләренә, язмаларына, кол язмаларына бирергә тырыша. Ләкин газета хөкүмәт газетасы. Анда бөтен уйлаганыңны да мәкаләләргә кертеп булмый. Әгәр керткән очракта да аны басмаска мөмкиннәр иде. Шуңа күрә чын журналист, бигрәк тә менә Кызылтаң журналистларын тагын бер кабатлап әйтәм, алар язучы, шагыйрь дәрәҗәсендәге журналистлар күбесе. Менә әгәр синең күңелең тулы менә шушындый милләтеңне ярату, туган ягыңны ярату икән, мәкаләгә сыймаган әйберләрне ул үзеннән үзе шигырьгә әверелә. Менә андый мисаллар күп, Мариусна кадәр шулай. Аллага шөкер, хәзер татар шигъриятендә, Татарстанда, башка төбәкләрдә дә милләт турында, мәдәният турында, рухият турында язылган яхшы, көчле шигырьләр, поэмалар күп. Әле татарларым дигән Роберт Миннуллинның поэмасы да бар. Ул Яңа гасыр телекомпаниясының каналында чыкканы да бар. Һәм башкалар да бар. Хәзерге демократия чорында Татарстанда торып, аны яхшы дип язган башкалар да бар. Ләкин Мариус Максутов кебек шул чорда һәм шул кискенлектә әйтүчеләр, язучылар һәм яклаучылар сирәгрәк. Шуңа күрә мин фараз кылам, сез ризалашасызмы, юкмы? Ул яхшы гына шагыйрь булып танылган түгел, татар милли күләмендә, милли әдәбият һәм иҗтимагый тормыш күләмендә танылырга лаеклы зур шигъри шәхес. Һәм аның бу әсәрләре безнең татарны яшәтергә һәм бүген дә тупларга ярдәм итә торган зур иҗат дип саныйм. Беренчедән, әле Башкортстанда яшәүче татар язучылары, шагыйрьләренең язмышы хәл ителеп бетмәгән. Әле бу зур әдәбият турында язасы бар, сөйлисе бар, аны кысаларына кертәсе бар. Бу турда ул әдәбият тарихына кертеп карарга кирәк. Шуңа күрә инде менә ул эш һичшиксез эшләнәчәк һәм безнең Башкортстанда туган, Башкортстанда иҗат иткән шагыйрьләребезнең, язучыларыбызның иҗаты ул әлбәттә тарихта калырга тиеш һәм алар арасында һичшиксез Мариус Максутов та булырга тиеш. Менә аның якты эзе. Әйе, якты эзе. Менә аның бер шигыре бар. Ул гомумән афоризм стилендә язучы, кыска шигырьләр язучы, бик акыллы шагыйрь. Менә мондый шигыре бар аның.
Kısır bulutlardan da bir koşak tamşı damgalı. Şairler arasında da şairler tabılgalı. Ana bu özün de göz aldında tutup yazılgan şiir kebek mene kalsa mene şairler arasında da ol şair bulup kala Marius. Onday zor kineyeni, zor talantlı kişigine Elbette. bildire. Vallahi başkalara karata şulay etip zor köngüllü көрүнеш bu. 15 yıllık aramızdan gitken şair hem jurnalistinin Marius Maksutov'ның ulları, onun kitapların, icatın, eserlerin toplap, şunday güzel kitap çıkarganlar. Bunысы da milletimiz için. Biz indi bizning ullarımızga, kızlarımızga, ınıklarımızga mene şunday şunday miras kaldırıp hem alar bizning özimizni, etiyanilerin, milletimizni, grup gadetlerini, nende ruhi mirasını saklarga, kadirlerge tiyiş dep xiyallanabız. Bu xiyal, bu şırakta, Yaktayız kitabında turmuşka açtı. Elbette indi Marius Maksutov mene bu işrakta da bizge örnek bulurluk misallar kaldırgan, anın ulları çınlap da milli ruhlu, öz etisin, eti babaların jaratuşu, hürmet etuşu balalar, nek mene min kalgan, rimzil etkense, kalgan yazışlar, şairlerge de mene şuşunday balalar diler edim. Barıgızga da bakıtlı turmuş, hem Yaktayız kaldırgan nasip bulsun. İsen sağ bulunuz, bayramlar mübarek bulsun.